Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije poručio je povodom predstojećih izbora u Crnoj Gori da crkva nikome nije ni koalicioni partner, ni politički protivnik i da crkva ne izlazi na izbore, niti joj je tamo mesto. Prema njegovim rečima, crkva može da poželi sreću nekome koji iskreno traži promenu života u Crnoj Gori na bolje, ko se bori za pravdu, poštovanje Ustava, pa i protiv bezakonja u odnosu na veru i crkvu, kao i da takvu političku sreću i politički napredak ne poželi onima koji su izglasali zakon o slobodi veroispovesti i koji poistovećuju sebe i sopstvene interese sa državom Crnom Gorom. Amfilohije je u intervju za Podgorički dan rekao da ime crkve ne znači ono što ljudi iz crnogorske vlasti prikazuju narodu. Oni nas prikazuju kao da smo mi neka srpska nacionalna organizacija ili, što je još veća laž, da smo ispostava neke druge države pa smo strani okupatorski faktori i tome slično. To su najgnusnije laži i to je najbezočnije izvrtanje istine, istakao je Amfilohije. On je ukazao da Mitropolija Crnogorsko-primorska pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i pravoslavnoj crkvi uopšte, ali da se zove Crnogorskom kao i za vreme Kraljevine Crne Gore. Kako je dodao, ime Srpske pravoslavne crkve odnosi se na neki tok njene istorije, na većinski narod koji joj pripada, na bogoslužbeni jezik koji se u njoj služi, ali to nikako ne znači da se radi o crkvi samo Srba. Ili, ako hoćete da to kažem i na drugi način, ako ime Srpske pravoslavne crkve ne znači da je to crkva samo srpskog naroda, tako ni ime eparhije čiji sam mitropolit, Mitropolije Crnogorsko-primorske, nikako ne znači da su njeni vernici pa i građani teritorije koju ona obuhvata samo i jedino nacionalno Crnogorci, rekao je Amfilohije.